tumwambia nukaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sifanya kusudi ni njie harima live inu makatiano hemba huu maikao ngevhetao mwananti makatelo nao yanu heza mbishi hao serenge wakati ya ufikiri har madaraja hokaya min baba na zawana ni amini hokaya ngasina wana wabalighi har madaraja hokaya ze douleur zamrikao le jofla molaha he dikanti kabisa hosoni mwana ziwana hahe mbaba na mwanahe mwanamshe yo hadisin raji ya mbali ebinge baada zambishi hao lejofla mola hangunga lini roao kabisa aboyo kaya leori wasuli daraja komoria hatu heni wanru warengeze nzia ili rirutubishe le toifa likenje manruvu hadisi yaho wania wanazi wana wajuruhi lao hadisi lona zuki watu ikao zuki watu hadini ya Mungu imakati reshele wanaziona hatu daraja yokaya wanawenji ngwangamizi wao raili unaija nani wanawenji haumavutwa ya ikao nguohari maletoifa humavutundi ikao nguohari maletoifa umeya ngo sankadi wao kabisa hari madaraja yokaya yonde tamaya ya mbaba ya zamana ya wasuli daraja ya one pleasure yahe nandu wona imanahe ya simame hari madaraja ya mwone ya vumandro hari madaraja ya ustahamilifu hedi ni ya kiatu youlaani zitendo zidiro hamandizo nduya paramaizi woulaani fuko ya johamba hari madaraja ya mirongozi ya wana mabangamwa azikao kwa tujwa utsamba ngwa wasilio daraja ya zitendo zidiro inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gasina zuki watu wamfikiri wala yambwa Tahiri minhaja mfikiri deheliyo na mnambie ko anaye suije ya wanaziona wanu waranganyi wawa anaze zenongo izwe dawa hiyo heni wakati yetu haba nujumo sensibilize hafule jijumo to sensibilize ili hashirishe ndovi dhamana wa zamana rengaze hadhari za haho uvirilie mwana tima pesa ukaya ngasima maskini shando ukaya ukemtundi arima hadisi hamada inu ya ulezi inu hadisi lonziro ukemtundi kabisa uvirilie mnamana ujue na mnazenga uendao nana mahala ikaungu jihundo nana anturaji kaonde ya mzingiza ebae mwana ngu yenshije ebae mwana vanu ange harima uvirili zimema mbaba waza mwana na mzazi waza mwana nganyina ye jukumu hiyo hari madaraja ukaya risane tima pesa ukaya mwana ngujojwa tulizwa ya roho ho masikini mwana ya doele ukaya vanu ngabo tamaya vanu mwana ibidi ende jao vanu mwana ibidi yani yastahi wa mzaha namna fulani vanu mwana zengao zinu tingao zalingana na mwana vanu mwana zengao zinu zenongo hizo ngizo na waandrikao heni wakati ngwa hao vanu weshemeza kabisa ili wehashirisha mzaze na mbaba wa zamana mwana ngepanga mazi hari madaraja kabesho haishia katujwa balangwa milwaje shangu tona kaunu mlatu wakati sha omhashirisho
ukaongwa unu mhashirisho wa hatu sionraza wana dini ya Mungu ngamina tozi li rohao hahuzu ni heni wakati nishawe zitendwa za pewi kao ngazionra wana hatu ngazionra wana hatu sionrwa makosa harma daraja sha zanoze nutika juma zihabi hili ekolari ilo na imananti harma daraja hezi undawe mananti ekoleri inungeribalia harma daraja ya nrongonziro mrenge ezi ya Komori mwirenge anotajinga mfanyo hizo manzao na mweshele bati henu wakati miuzambaka asumani wayo mbabanu ya riwasulisha itsobakisha ukaya ya doje ritoa yamba roha ba manzo daila roha shuma roha ba manzo la loha honu leo izo neza nongo asumani yabakisha nizo tazinuzi wasuli daraja omea kaitina procureri kaitina ngamweshele yao kaya ngabodawa ya mruamba waziri samahani hapo namba waziri ba wanruanu ntina karifikasyon yoshindani wakarifie ya daraja ya hishma ya wanru hamadawanu mwisheo kaya hafanya zitendwa ziziro usumana mshohatu ulio unulaya womru mduhazi ya paramaizi ya wasuli daraja ya ona dunia kaya hisio kaya nguone daraja kaya ngwendo eziungo zahe endea zinike mru fulani shawira hahe zouwana kabajaha ya zitendwa ziziro zeliyo ikaozo nikiwa bambu sha ala kulli hali hadisi ya wanazi wanahatu watoparamaizi arimadaraja kaya warendo hawa zitendwa ziziro kabisa ikawa zitendwa hizo ngazisikitisha za mnyoza hatu ngabwandu wazilani yoheni wakati leo tirenge ya subuhu ya albaba yinu nijitamkehe namna yinu Komori ngamwambao rionao harimadaraja ukaya ngawafanywa montage zinji zokaya hadisi yamba ijiri nande hadisi kao zinuti paro zamba ni hadisi ya shimeji wangu Idris Musa harimadaraja tumambioka ngamtezao haswanda wengo tezo ne Komori inu harimadaraja kaya mjabonga mrami yao kudaza wasimama joami yao wadazao sha mjabonga mrami yao harimadaraja mrudoma erijambiza no ritomama nani harimadaraja rijoka ya zitendwa za peu zeli hiyo izongizo hakuyu haswatan harima emiji hatu waze waungu waduba we lawa nana shwa hatu nwana hatu we watsinza kongoyo harimadaraja huma vutomaya no usijinifu ulio harimayensi fulani uloho mjini ngusirio labaola mbaba fulani ngamrao jukumu fulani uloho mjini ngusirio laba kazinu kazamba ngamrao jukumu na jusema suala haswa shimeji wangu jusema suala zabari rawasuli daraja ya ndongo hamande heli inu deleboneo urambao heni wakati ujobanu urone yao si wanruso demande no katsuno tokanga artwanza enujojabo ya yeshi ekomo rienshi izintsino wasalaho mbinguni za duba ekaleo zitendo hamandizo leo shimeji wangu hamba hunasabishiwa nizo harimadaraja kairenge harimadaraja unundo hivumo noho kashetendo shoziro shapeu sha undo hivumo wananti walonuo hele bano Komori ya waswili unordudo hundazo hamba we jaban we lazo Komori no anasho hao hizo uzambao hokaze no uzambao ngoto hisika hamabanu kabati mkomori ulona nkili harimadaraja kaya ngariona ukaya Komori hadini ya Mungu ngeru mwao hauziro ya tumba mpaka ritona tamaya leo ritona tomama uduko wanruda wanu ebenge leo za habari zenu zija tiniamu hokaya leo zenu ngazikaza nao harimadaraja ya tumba mpaka ya helirishi ya zeno ziliyo ze manipulation ziliyo harimadaraja ya hadisi hamada yinu boshime ariono tiji Abdalla Abdu Hassan osiku tiji hovumbwa hambaje
Wamba ukaza hitima. Ono ngeo soma hitima. Soma hitima ojihanie. Soma hitima ojihanie. Kaze nongozi nungwa mondrabo. Utidiwaza hitima leo boshimeji. Utidiwaza hitima leo ba. Heni mrenge nyiwandwa hele jamvi. Heni zahama ngamwao mswahafu. Ari vanu hama vanu nga mtsabusa ukirimisi. Heni zahama ngamwao mswahafu. Leo yamba wandu waja wa ukadhibisha yokaya hurende zitendwa za kibungufu zatulingana na mwanadamu Islamu, zatulingana na mwanadamu wa kamarengweni, zatulingana na mwanadamu ikao ngundo mbale yokaya hime yafanye yakena sauti nkali yokaya yarongozo wanansi tabiambi gasina wana waparamaizi harmadaraja heli yoleo kartulilahe mwanamba harendwa hizo shekikirilonisho ewa hatu vanu ngwajoka urumwaje harmadaraja ya hodziro ulio ya wanadamu wabaze hanywa watu anza waone mnamrere wadubaba warengo wana hatu wafanya tabiambi zito urendo haki okaye komorika uti mahakama wandu wafanyoze tabia hizo riziono zenongoza za wasuli juzi raona habibna ya rengwana sho hatu yafanya za tabiambi zila ya wafilme ya Biblia tu wahende hantu wa mru Islamu harmadaraja ukanga za hukuma za Kiislamu ya mru yafanya zina ono hafanya zina harmadaraja ukaya hardi onesa tabiambi ono raona za tabia nziro yazifanya ya rosoni rodi ngoni yaendeleo wana sho hatu wala harma tabiambi zehelila mwanadamu mwoleo mjwa mrenge mwehensi yabo mhuku mwesharia shana poleo harmadaraja ya uziro yokaka hura hordi yafanye zitabia mihamenda zila haki hokaya sheki kirlonisho ndoana hatu raza yoka sionru sitimfule sionru lona wana wasa waparamaizi walingalona si wana hatu wanu maudu ngwajoka urumwaje eka umweno nda unu kwezi hata kwezi wakomori kaonga mjodunga live hangu yinu sijani hezeji hezilio ni hezeji harmadaraja yokaya unutungu bashimeji zenongo zangwa wanasabishi wanizo yokaya ari huzirende wanadamu urionao harmazerezo sosio harmadaraja yokaya zenozinu pia ngabu wanadamu ikao warenge mbale ukangwa wanao neze krimu ikao ngazifanyi wao hasibabu oso ni mwana hatu ngwaji nikao daraja ya mbale ya energy ngabu wandu waliona mamudai harma dunia wabirili yao ze haki za hemana ikao hajuru hilo leori wasuli daraja shimejinga ujumorini kale sovanu harma daraja ya urahafu wahensi selonda yoka urahafu nguo ekomorin ngena lo saada vanusi wanru ikao rijanga si harma daraja kangarambako lebumbali ngilobi komoromba banu ya hafili haba nungendao harma wakati uziro boshime soma hitima renge ala mazarifu warenga juzi wena tulaki usome hitima ujihani ureme wanru wamba waukaza zenrabo zinu eka kweli ze habari zinu eka hudiwaza hitima abonge abo ngasina chwaro amoyo harima leja uflamola hatu hoso ni mama hadisi hamadanu wakanyi wanru ika umrenga hitima nirende yokaya ngam zinunta buho banu leo tiono shimeji wangu harima metro hakaula mwau havengi hapo ngamsomo hitima babo nikazanda habo leo shinu itendo eziro shapeu shinu itendo eziro shatumba mpaka shinu itendo eziro shawasuli daraja ikawa helmanadamu ulona roho ulona imani katsusa zo urohatozi harma zeno zamba zijiri ngabo wandu wamba habili ono kwa jazidziha kwa jatianyikai wajua wamba shimeji urende nai shimeji ufanya jau shimeji ufanya jauti ufanye silence radio na ukabo ufanya live ukabo zenonga zitoshao ukamrengo mswafunu murende ukalewe jorongoa havumbu leo shimeji simono ala hajaunu ulaya and ha simono Marseille akanti bala nuai haka uno ikomesha kafe
Hapa ngiyabanga msomo hitima leo ziwasuli daraja ya itimbi dziro tashinu shahaja shazina hokazina za violi za hokavioli mna mwana mtiti sawa no wana hatu boshimeji wangesa wana hatu ikao ewe hamnungu ngoendo hungono yabo wasawa ono wasawa no wanaziona hatu ikao ueja ulaya huja wambangwanzo unione ono ngojo mwona yabo wasawa leo ishete ndo zero shatumba mpaka hari madaraja ka ewe zinuka jalaho mbinguni za duba hari mahadisi inu zinu dese koler za hoa nanti we komori asarengo anotaja wasuli daraja ya wakati uziro mkomori ngujelezo eni wakati mkomori anzo yamba ngujelezo ngojo banu wanakisi hari madaraja hoka huwa nakisi leo iwasuli daraja ukaya itendo zero shapeu yokaya ngabwanadamu waluiteo nezi habari zimu zene hari komori hatu rangu mbamu uda boshimeji ono ngabwanadamu waluiteo mnamnambie vale hamba tohirimini haja fikiri vale ndeheli hiyo hana za asosiasyon zahe heni wakati ya uja hashirisha wala katu hashirisha le pangala mazi wala katu hashirisha le pangala mazi wala ngu hashirisha ndo dami mbaba naza ya mwana simwambia ningamina mwana ya paramaizi ya wasuli daraja ukaya itendo ajizo hapo kajavuka harma komori hatu umbabano komori ya wasuli ono leto zilangu ngaliro hao enamna eske mwanangu ngujoka urumaje hari madaraja ya ufedha hilwa hari madaraja hamada zinu riwasuli ya daraja tainu ya wasuli ya daraja kakabati tabiambi zitohangwa hoso ni mahadisi hamada yinu kwezi hata kwezi kutilewe mahakama hokaya habibna hafanyaza tabiambi zila hafanya zina si wanruma islamu wakomoria dunia pia waziono wakakatia mazahidi yangu wanru wende washuhudia dunia pia waono ze tabiambi habibi na hazifanya warengo hatulo bala haisharia sha Napoleo ono tumbili ntunaru ntunne tuwa haitiliwa ngujordaja afanye mziro hana ze habari zila leo ziwasuli daraja nyinda wala wanru mrambia ukaya ikomoringio na mahakama ikomoringio jau kamtulewe mahakama shani za ngambwao mswahafu mpara mafundi makufundi mpata buhuri boshime pata buhuri safara leo he hadisinu wambengo hanoshe teno wangwa hukaziwa kuja paro dhukuru nongo hamadizo kuja uti neglija hitima baha wallahi billahi boshime ekahu neglija hitima hoso nweza habari zinu abo ngaba siwa njume majofu ya mwe hatu ya joka lori ndina jao boshime juwangu ekahu neglija hitima ukaya wetwangwa bala sindati mono shimeji arumale garila alahe sindati mono halibali ya moroni badala yokaende ate mafura ho station shahaka utama mafura ho nziani ngamsoma hitima mazari mfungo arengo boshime shiniteno zero ilotikole la mrama raru lamba upariswa naye ukaufanya za kazi rendwa shawo mnapanga mazi waondo wanaziwa na hatu wasuli daraja halafungo dazodo ama ufanya live hapo zitoshwa boshime kajatosha za habari zo kajatosha ibenge iyo de risala ya hangu na kamuhimu ni jebanu ni rongowe baada tiono ngamuono helo na damu ajitamkao njajabanu nuhambio kaurene nongowe sheleye ono shande heli ni wana wakomori wajitamkao wambao za habari aleja ufulamola hangu ngalinirwa oho kamimi vangu amina wana sawa ne mwana amba harendo za nongo hizo bwa komori ono ngamina mwana sawa ne mwana amba harendo za nongo hizo bwa komori ebe wahangu ono ngujoka urumaje hari madaraja heli shimeji wamba hunduzi 20 ono utauziru milema na mshwa hangu hari madaraja ono shaurenga uninke ringa mzambwa shele utijwa ono shaurenga uninke mrusawa no wanazi wana hatu hari matabia nziro hamada hizo
eka okazo ndezambishiha ono hari matabia nziro hamada hizo boshime soma hitima tahai mazarifu njia heni babanu walio sharifu usome hitima ureme mre ukazaze nabo ekaza habari zinu ziwasul daraja heli okawazama kwa jata nyikai wazambao wasubuti waja wabili wamba habari zinu jabos jana warongoa wabwa mswahafu wamba ngosoma hitima on wabwa mswahafu wamba ngosoma hitima leo utsikene sharia shana po leo ba inutindabo za hindrini azinu zina zinu violi zinu tabia nziro ndizo wanasabishwa nizo ono badala ukayau no sharia shana po leo sho jofanya zila shirenge jau shikaze jau shifanjau jizorao na habibna yazire ndar matoifa la Kiislamu on tabia bi hamada zila wato hukuma ya Kiislamu wato ndongo itiso daraja ukaya ejama habibna au ye rohabo yatijwa tola habibna haroha hajamaravu hata bai angendrundu madizo kajafanya mjuma bala ukaya haele ukoma lavewa ulatima labide ndare yarengwa daraja ukaya yaninkiwa hukuma shoma lavewa hula mahala kaida ya kensi ya tulilie ili ya pange zitimbizi ojuma bala jazifanya ala kuli hali ijo wakati yokaya zenozinu wanadamu ikao ngwa wanaonizo au ni pare Nambie robo mwanzani wangu Ramlata ukaeza malambe oto amba wabueshi wamangu wasomo hitima leo ize tabia zinu Shadia Muhammad n'importe quoi zenongoza n'importe quoi rizambabu vanuda zivi ala kuli hali mdobi habibna harma tabia nziro hamada zila mdo hukababu habibna harma tabia nziro hamada zila si toifa la Kiislamu ya rengo enda atilwa bala ya roha ngabo hukumenda zivyoka habibna ukaka jiazi pani elewa memrozo shimeji wangu njeta maski ho javani mrongozi heze shetimbi nziro anga hafanya violi harma daraja ya ndongo nziro kahambi wazo yapo sijata moka boshime weto anga ukaya hone hawela mwa husoma hitima leo amba ufanya tabia nziro hamada zinu ngebido bweshiyo umswahafu no mazarifu na lemba hindu usome ganga la hitima ujihanie harma zabarizo yoke na totosho wanansi yoka zinu ngazijao heze duleri kati zamba ndo wandu wafanya ezitimbi hizo izongo wene ya mumijini hatu arenga wana wafanya tabia nziro shawenji ngwa wajuao na ngwa wasirio emana ya wasu daraja dunia pia rio nauza publication zifanyi wao rio nauza no pia ngario nao emana za wasu daraja inunde koleri ilone mwanansi inunde koleri ilone mwanansi ari madaraja ka eni wakati boshimeji raja banu ramboka vanu eko mwariza nozi ngizo mbii vanu ngojo vanu retrete heni namna retrete ngojo retrete hama vanu kabati mrulo nankili homa siwani ikati ne ondware maokoti shedi haka leo wanansi bada waona tabia nziro hamada inu yambu anaika wanadamu ngwaluiteo wanadamu ngwaluiteo hoso nima zabari za violi zinuze no za pedofili zinuze zeno pia wanadamu ngwa wanonizo ala kuli hali leo jona sabishi wano hamandizo karjeshi kaya shabakati internet ya no hende haka zaza mikiro hamba ngarisoma ngariona we hitima ya shimeji bato ingu jihaniyo harima daraja ya heza no za jiri shaala kuli hali rangu bala silence radio ngaramoka ngarindo mahakama boshi menyika mji mahakama mahakama ngo maboshoni hanyu nika mji mahakama ni zaja nyubwa mswahafu
eni zaja nyubwa mswahafu jihaniye hokai shwetendo zero shwetendo ikao heni mwanadamu islamu hazilaani heni mrulo na mwana hakoza leja ufulamu ola hahe zabari za unde mwana uo wanasabishwa nizo aboshime kasutosha ukayole ongo ambokaya balanga wena konfiansi ya mahakama no abojana hutuamba hulimwau hujuhamba amsomo hitima abuzino aboretse hao ngamsomo hitima ni mriamba silima unanjala mwao boshime leo hambo haufanya tabia mbi leo hambo ufanya tabia nziro boshimeji ono ze tabia hizo kazi jajisa harima daraja ya mwanadamu islamu ya mwanadamu dhamana ya mwanadamu ulona daho ya mwanadamu tabia mbi hamandizo ijo wakati wajamaza media polemic ndaishezo na hamba njaparo ambukaya rija hadhulumu mru atidaize maliza hapo hunkazanra abo ono minjazo ya hizo zo kando ambukaya ngamsomo hitima shavo hunkazanra abo tsone sapuende vya hangu hoson mweza barizo kaya rija tambayeti mtume hen mwanadamu mwenza ankilie shale kauluilo haeleo kasi wanru wa makosa ono rija yemrojo afanye makosa ono rija yemrojo afanye makosa shatele tangoka ya ashe wanu jitahidiza mwanadamu zo kazibwa si wahenju meru wasul daraja hokamiti ziono makatina kanza ni habisiwa ni Sarkozy Marseille timpara na haka msafara na arengena wili hajani milia zone mbaronzi mimi na hamba njamba ikari jahaganga mru atidaize maliza haba hunkazanra habo Anunga ngamjawar mazalai vuzin shaka mtushe zora mbao abo hunkazanra habo njo sami mimi minga mhabi njo sami hokaba hunkazanra habo ono njo sami abo hunkazanra habo nda hukababo ngasibanunga rambao zabari zatu njaparo waenda wakati ngauzima namboka eka mruha dhulumiwani $1 fatidaize maliza njazamba sionesa pwende vya hangu yokaya namna rionao za habari zinu deja oinde mfa wa siasa nde ulio harmazi habari zinu ono harma daraja sha ikangarambao zembi za $1 karambao zembi za $1 na mwasuli daraja ukaya na rione mbavi jitahidi za mwanadamu yamba vyote zamba sionesa o shahidi o hangu sionesa o shahidi o hangu hata na jompana mboka ngamhojiwa ngamhabusiwa halivyona wili wahe hani waswili ngamihoselu ili tsiona hapo na remewa naenda na ondola $1 fizo ndizo na hamba ono ika ngamjao vanu ngamishia zora mbao kamturenge zora mbao shanga mrenga wezo manzao yo problemu ya antuka minjo sami ukabo nkazanra hapo msina wakati ngazima na mru ya dhulumilwani $1 ya namba tidaize maliza msina wakati ngauzima na hamba shationese point de vue hangu leo la swala lilija ngamonese point de vue hangu hosoni mwezi habari rio nao harimaze rezo sosio tsamboka ashe shimeji hawa solidara joka ya leonga rio nao ndo Muhammad zinu ijoka njema ijoka njema ngojojo zambeba ngojojo ambeze njema za haya kangena njema fanyao ndo ukababo yeye uzio utamendi kwa wajuja wahishilie mimi ngamone so point de vue hangu ngwajela hu rengeji tahidi mashallah ngokonsi ngweshezo rambao mimi njajani shezo ambao mimi njajani shezo ambao na wewe huja ukansi ngoni shilio ono izon ambao Allahu akbar ngunari kusudie harima daraja ya miva hamada zinu bangare leoka yangamu interese hao ni zora mbao hawa Allah bilahi njato jankensi nishie maravi mru ahele jamvi au mru uimilo uchwaya mbao njato huja kanga mweleoka wakati wabu renga mina nozi njina jujwa nzifanya mina wakati na jujwa ni jikosantre ni shilienrongo za na jozu na mradi shati na ujwa nkensi nendene shilienrongo ikaunga monokaya ule wakati ni ula sao bon bref ebenge yonde risala ya hangu na kamuhimu nije nivehe vanu olohusu shimeji wangu we shimeji wangu na tija njamba ishia njamba harene nongo
de heli zihabari ziliyo sijani nizambe ni mhabili na mbukaboshime shwetendo eziro ukasi wanrulona wana gasina wanashe gasina wanaume wabalighi ono gasina wanaume eba o hatu rawaza yango wakade jengo wajoka urumaje ono ngamshemezo kanga mshemezo hasuma ya wahangu ngamshemezo kanga mshemezo hamaisha wahangu ono nane zemaisha zinji za hema wana maislamu hamadami madhamana maislamu hamadami ngamshemezo ezijirio yoka ya ashe na rambesa swifi ono karkaradhira hunda daraja mrudhamana utiwasuli daraja kaya hudhukurulo na tabiambi nziro hamada zinu leo jana wambwa huone hawe nwa maji kujaba nsi yalasi maji wala ila mbakafe hadisi yazilila havo au wambo kamna ushitaki rende mahakama rende shale ora wasuli daraja ya mivama da inu karituona wa msohafu makaulu marahafu ya Mungu ono waso bahiti mabanga mjihaniyo bezoneza mwanadamu yakazwa nrabu haso harma zina harma tabia nziro hamada zinu harma tabia za viol ono ngamsomo hitima izo ndizo na hamba ono ebenge eni mwanadamu ya hikma ya heli yo ono Shahima na ojo mbezo na tsombe yo problemu hao erozma ze video ngizo wanadamu wajosho hizo rambao ebenge yonde risala hangu na kamuhimu ni vehe ni habili shimeji nwambe ukaboshime ashe sanga ngazi hao na mo heli mwanadamu wenza haya ze tabia ze rizio na harma ze rezo sosio heli ze kufuru zitimbao heli ya mwana ola atimba kufuru harma daraja ukahaviolewa hafanya tabia mbi hardi harengwende hafungwa evanu wanuoje ono hafanya tabia mbi hardi harengwende hafungwa bahi unasabishwa nezi habari zinu shimeji fanya upare mazarifu njia harmenga zijayo mfukare urenge mazarifu leo rishe kashimeji ngusomo hiti majihaniye shauti leo tsolewe mahakama baja na kujayalewa jana wamba huone haukanwa maji jana wamba huone hapari ono jana wamba huone halio wamba kujama ashe njaka liyo tika denkerke shahu ubao msohafu wambanga msomo hitima ono hambanga msomo hitima leo rawasili harma daraja ya itendo zero itimbi zero kaheli manadamu ya zaya rohonge mrwao heni manadamu ya zaya andi sofikiri na hii heni manadamu ya zaya lejafula majafu ya moya hatu ngao maziro hele komori ya wasili watodha maana wato mulo mruikaonge mkidirifu sisaji ya waono wana wasawandi soho wana ambuju waono wana wasawandi sofa za ntroza siri we watende ya we kaudingoni we wangale udingoni wayasuli daraja bala warenga kazi lazio ya wandu watojwa utsamba ya wandu watojwa utsamba watojwa stanji alafu wandu wasuli daraja warengo wanatu ambaba lazio msiba mziro izongba na wanadamu wenji walonizo haruma dunia kwa jombe komori hatu ibengeti amrande homage imwana nyasi zuki watu namna bevale doto hermini haji amfikiri bala na daraja ya mbale ukaini wakati urenga ze media hado sensibilize heli ezitendo ziziro zihunda wana venge ya mumrande homage shetendo amanda shinu ya ngwashijiri shijue habari ushitunde hari madaraja ya mwana hatuo ya viriliwa ya conscience hahe ya tujotawa ukatola riono hata ze mafoto ya hahe ya piblielwa hari madaraja ya dunia pia wangu waona ukaya mwana ola hasa haviri nziyambi mwana ola hasa haviri ila publicite warifanya we mwana ola Mwenyezi Mungu na mrejeze roho ya hunde wandu wajo makinisha nano wana maislamu kamili wana hatu washinde wa vitu nzia njema hari madaraja yukaya wakiharma anturaji wajo viri liyo hawema biidhinillahi karim ebenge hata mpaka navo jo kirikati zaleji shaundu utungu
waho naziwana ono undo utungu waho naziwana hatu heze tabia nziro kao ngazi wahundao heni wakati ngasingo urejei inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mtahusamaha eni mruikao ngujoona elarifu minhaj marhaba menji ono bahamu amurande omaji zuki watu ikao wahana mbana nziro hila Mwenyezi Mungu na ule pizza umuri uyenshina muhata hale ukejuma uvirilio wana ukemfano hanza Mungu zehale hale ujolawa sharike wanruurande omaji hanjema uwa johuja wake wanruurande omaji heze njema zinu uzifanya inshallah ibenge iketo kati zale jau zefamiza he emna mwana hatuoi leo video yangu yenu ngejuwa denza harima daraja ukaya hele danzili rao kama mtahoni samaha ba oitsinde mna mwana oitsinde yatonga rishemezao chapansonti pia kariti umvuli ni hosoni mwele suala linu otipia ngasina wana wabalighi walo yabo kartu jua ejoka wahuntakafa ngujoka ulahanda huvi kartu jua ejoka wahuntakafa ngujoka balia argument azivi izo kartu jua ikamuhimu nshemeze hauziro nambe Allah na rivirle wana ewe mzaze waza mwana ulo mwana mshe renge mwana ufunge ne shiuno ari madaraja ukaya heni ngao ya puwao udojua umalaendao udojua za entourage sena aliyo eva nungu yeshie nando eva nungu zungulo enando eva na mwanzani wa halo na endo mjue tundeze telefoni ikao ngwao nizo na mwamboheze telefoni na maana namana wasuli daraja yokaya kajati mumaha hari madaraja na mumboheze telefoni wana watike na telefoni heze tabia mizilio okaye dunia ise wasuli dunia nziro shetani nge harmaza telefoni maabada shetani alo harmaza telefoni ngababu hao wandu wamba wapono hanywanyi waparamaizi ngwendo wesuba wanazi wana hatu we warinda nai we wardi we wafedhehi bano mrungu ndo ladha dahu vya mrutujo utsamba bano ladha yo mrungu ndo dahu ono bano ladha yo mrungu ndo dahu vikati sinabokari fufiyombi hari madaraja bano ladha ya mru mwana utujo utsamba yo mrungu ndo ladha dahu kole ongo ho ya ngaji tembe zao ono ngahu zao ya tembele hiyo katoma mrare ibia toni madirisha shamrungu ebano kwaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merda.